kan chen tak pu Lalnunzira hi upalal ding lian le darwa li tefa pakwana ni turin December ni som pani sangkha zakwa somruk paliya bual pui asam rota apianga unau pian pui mi pa paruk le mechia pali ani December ni som panga sangkha zakwa somkwa pali khan lalchan pui ma minen ramnu North Presbyterian kaushan biakina in neihin fanu pathum ani pu Lalnunzira hian primary school kon puya kalin ramnun middle school le Shangchuan high school ate azir chunzoma kumsang kha zakwa somriat pali khan HSLC apasa college hi Shambana college le Aizawl North college akalin PUC azau kumsang kha zakwa somkwa pakhat achanga sang kha zakwa somkwa pahnih khan Industrial Training Institute ITI Aizawl electrician training in chatakin apas chuak ani khutlang rongbol na hetiang tokin a in mang china section YMA OB changrei choi moina po alodong to ani sports lampo atui hle a ramnun sporting club a hian kumruk chung lai OB post a chelbok hockey hi atuina takni in voi engemozat Mizoram le nehu aio in rampum huapin elna alo chuak to chin chung te chu National School Games sangkha zakwa somriat pathum ranchi Sub Junior Nehru Hockey Tournament sangkha zakwa somriat pathum New Delhi Junior Nehru Hockey Tournament sangkha zakwa somriat pathum New Delhi Intervarsity Meeta Nehu aio in sangkha zakwa somriat paruk Orissa Zonal Intercollege Meet Nehu sangkha zakwa somriat paruk Republic Day Trophy Nehu aio in sangkha zakwa somriat paruk Zonal Intercollege Meet Nehu sangkha zakwa somriat pasari hengba ka hian veng aio le college ate volleyball long jump le intlansia ka te chumtam tak atelbok pu Lalnunzira hi electrician ni in hi ezon nana hun engemochen aman nu in taxi mangin azong le ani apha kang tokin rongbol na lama in mangve chinin ramnun North Presbyterian kaushana naupang Sunday School zirtir tu hun engemochen ani a abaural theng hian kaushan building committee member ni lai mek ani kumsani som panga khan pumpui ulcer awanga zai ani a zai ani nu hian in soisel chang nei chho zeu chinin damdoi te ein harsat na lutuk nei lawin a taxi po a enkol chunzom zela kumsani somni pakhat kumtir lam achangin apum nuam lo hi lo zwal le ta deuhin Dr. Thenna anin entira March ni som paruk sang ni somni pakhata Aizawl hospital a admit ni in March ni som pakwa zirtop zana zai ani a March ni somni panga nilai zana zainon le ni in ICU wa nili chung enkol ani du tu sama achatlo avangin me ni somthum pakhata zaile mabakin in lama in enkol turin an swaka June ni hriata Civil Hospital Aizawl admit le ni in July ni nga thochan ni ya zaile ani a acha chauzel don emoti laiin July ni som zana thisen put bleeding na satak alo omle tahlau maya atuk pathian ni July ni som pakhat jing lama ICU wa dalu ani bleeding a omreng avangin hemini vek tlaidar thumle mini som panga a emergency a zai ani le ta ani ICU wa da zuingal ni in aboral hun thleng hian har chwa tak omlawin July ni som pakwa sang ni som ni pakhat chundar som pahnih khan chatuan ram milo pan santa ani anat na hi ril pui pop ani a ahun nunung lama septicemia nei belin milo pe lo santa ani